ako želite osvajati nagrade i ako želite igrati custome svaki dan, znači streamam dok gledate sad ovaj video, ja streamam na Trovu, znači svaki dan ćemo streamati u isto vrijeme kad se izbaci video, tako da dijelim svaki stream igrice i radit ću custome u Fortnite V-Buckse, u Fortnite skinove, tako da eto, bacite follow na Trovu, tako da. I veliki prosim ljudi da ovdje dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako da dobijete bolji zvuk mehaničke tipkovnice, tako da prije videa ostavite like, subscribe i share. Followajte me na Instagramu jer od ovog videa nadalje počinjem pozdravljati sve ljude koji me followaju na Instagramu. Tako ljudi, bacite follow na Instagramu. Također, bacite follow svim socijalnim mrežama Fantastic Esports tima, tako da eto, sad ako vi gledate video ja streamam na Trovu, tako da kogod hoće i kogod želi meni pomoći nek dođe na stream i ostavi stream AFK, tako da skupljamo sati da vi skupljate mane, tako da eto kogod može doći neka dođe na Trovo sad da čujete, da dođete na stream, tako da evo, znači sad ću vam pustiti samo zvuk tipkovnice prije ovoga i pustit ću vam na kraju videa da čujete kako se čuje nakon ovog upgrade-a, tako da eto idemo mi ljudi u video. Ok, znači evo vam zvuk tastature sad, znači dok prije nego što smo fiksali kao zvuk. Znači evo čujete space. Imate, znači radi se o brown switchima, možete za svaki switch ovo napraviti. Onda imamo neke tipke. Onda imamo caps lock. Tab. Imamo shift. Enter. Backspace. I eto, još jednom space. Tako da, eto, znači ja ću sad samo uslikati kako izgledaju tipke. Tako da, eto, ljudi, idemo, sad ću vam pokazati što vam sve treba. Znači, za početak treba će vam neka kao spužva, kako da to kažem. Ili možete uzeti ovako, recimo ovakvu spužvu. Znači, što tanje, to bolje. Ili baš ako nemate spužve, uzmete ovako, recimo ovako sa spužvom ima sigurno vaša keva. Sigurno ima, kako se zove, u kuhinji ovo, jer ko nema stvarno onda stvarno ne razumijem. Ja ću ovo napraviti sa spužvom, evo kao što možete vidjeti taman ću imati, tako da, ili može čak i ovako, ne onako, tako da, eto imamo mi to sad napraviti. Tako da eto ljudi, ja sad imam ovo sve skinut, a ovo će vama biti doslovno 2 minute, to jest sekunde, meni će biti jako dugo. Ok, znači evo ga, sve je složeno, sad, kod mene na mojoj tipkovnici se to radi ovako, znači imamo ovdje, ne znam sad hoćete moći vidjeti, imamo šarafe, tako da njih sad moramo odšarafiti, tako da eto idemo sad to odšarafiti, ne znam se kako će kod vas biti, ali kod mene se ovako, samo se nemojte se ništa bojati jer dok sam ja tu, vaša tipkovnica će biti složena. Tako da eto, ja ovo prvi put radim, tako da nemojte mi zamjeriti. Rekao sam nešto krivo napravio i eto. Ok, znači sad sam ovo odšarafio. Sad ide jedan malo kompliciraniji dio. Za ovo će mi trebati fucking nož. Malo veći problem. Evo ga. Samo budite oprezni da vam se ne sjebe, tako da eto. Ovo vam je sve ova tastatura. Sad šta sad treba raditi? Sad treba složiti spužvu što bolje moguće. I eto ga, ja sam uspio složiti. Sad moram samo potrefiti gdje se naprave rupe. Mislim, tu je ova spužva jako lagana za slagat, tako da neće biti problema napraviti. Tako da, ne znam hoće se, to jest siguran sam da će biti drugačiji zvuk, bolji. Ali nikad nisam probao, tako da budemo vidjeli ljudi. Budemo vidjeli. Znači ovako tu. Sad. Ovo treba mi škare. Da, definitivno mi treba škare. Nazad imam profesionalne škare, velike, baš ono prevelike.
malo ostavite onako više, pa da lako onda ugurate, kako da to kažem, nazad, unutra. Jer što bolje vam je više ostaviti i onda još skratiti nego odmah puno skratiti i onda drek. Tako da eto, idemo sad to probati nazad vratiti, da vidimo kako će izgledat. Ovo iskreno me zanima je kako će se čut sad. I zanima me kolike razlike ima. Zanima me je li velika razlika, kako su i oni pokazivali na YouTube-u kad sam ja gledao. Ili nema uopće razlike, u najgorem slučaju neće biti nikakve razlike. Tako da idemo. Molimo Boga, ljudi moji. I što bolje zašarafite da vam se ne sjebe, kako da to kažem. Ajde, daj mi. Tako da eto, znači ne treba vam uopće, ne trebate imati ni malo znanja o tipkovnicama kao što ni ja nemam. I da napravite bolji zvuk. Tako da eto, vidjet ćemo kako će to na kraju ispast. A normalno, bravo Dario. A normalno. Mora Dario izgubit barem jedan šaraf, ne bi ja bio ja. Adimo iz prošle, koja je na pola puknuta, vidite ovo. Stvarno ne znam zašto je pukla. Mislim da sam našao. Je sa druge tastature, ali bi trebalo pasati. O, paš. Sad ide ono najgore, vraćanje tipki. Vama je to sekunda, ali meni jako puno traje. Ok, to je to ljudi. Tastatura je gotova. Tako da je da sad vidimo, da čujemo kako se čuje nakon ovog upgrade-a. Ok, znači trebalo mi 20 minuta da ovo se složim, tako da idemo čuti. Evo tipke. Space. Tako da eto ljudi, to je to od ovog videa. Ako ste uživjeli, ostavite like, subscribe i share. Ako želite još ovakvih videa, naravno napišite u komentare. Tako ljudi, eto, to je to. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav.